Kubor nakaslem jong unongsan hima. MLA kanot Shillong uba Adelbert Nongrum habagran chekila pathai kubor haga artarik unaitung araja apusan hakabay day berkajing sya kandang ye kinong shong de madan hakandai lat uloong bakani kapen i ya kajing long rinti jong rajat benriu ka sarkar kumnu banwan ra ya kata kajing sensyar kababyang Henry layo i baka jilla jongi kalai i kum ka lawless state ne kata ka jilla kabamdan an habaro kilyang uloong babaro kibat ya kaan halaki jong kikti Henry om bakaan ka shong hakajing penyat ka sarkar nakalyang uba Adelbert uloong baladang ya trailang baro ngitip babaro ngidan kam na kabenta ka jakpo ngikamay na kabenta ka yeng kasem Henry om la ban iben yanu uloong ban namar bakat bayo ya kalat kadenti na kabenta ka jing im kimban se ban haban shong de jing de haki jaka kat ki bakham ibyang kayo ula banjur da ka bakno bakade ka kamram jong ka sarkar ban penwan dur bhai ki policy ban wanra ya ki jaka ki babyang ban pengen ria ya ki nong shong de madan khnang bakan long ka jing mentoy Henry om ban long ka jing pen wit pat ya ka yat ka yeng kalet ka wan ki pat ba ha kabaya day bar ka jingkren jong uba Michael Carson tiu uway nakirang ba ubala yakun election teng ubala post haki social media bat kali syai uja UMLA uba Adelbert uloong ba kum UMLA kidan la ka jong ka benta bat ka sarkar ka don la ka jong ka benta bat kitanat ba pero kidan lagi jong ki benta ulabu ka jingkali ba syai baro shikata klem wan mi ban yakren slok ye ki jing e ban ye penbet bat ki jing don kam uloong ba le se ngin la ban yo ban kali perthau bha ula banjur ru baka sarkar barabor ka jukenta ya u kumu MLA Henry so phere kata bat lada hakipor badan kijing e na kalyang jong uba Adelbert uloong ba on that kti bat onom tip AA namar baka sarkar kale bam ithu khamtam ba ude u local MLA bar haka jo kapor da day na kalyang persya uloong baka day banya trailang bat ong na kabenta ka sarkar lada day banyaro hab banyaro bat lada day ban hab ban kan ong kumlo Kibri bakaran lalu, kikaran lalu. Ibang job MLA lagi kim susu, kaya ke position MLA, kaya ke kamram jong MLA, mo responsibility jong MLA. Di ring aku MLA nak kapor wang ala buru kijing keli ban keli ke department. Baka tu kani perlu diru kedai nam ta jong lo. Kedai nam ta ban occupy kini ki hawkers. Kedai ban bu nam ta ke parking zone. Mo lah kedai apa ngamut la kadai spok main road na kadai spok locality maripik locality asnong ru kaju peduli road ki kelalong ki parking na kabanta ki kali ba kelalong syata ka jingsim collection ka ba rapat ya ka ya ta jing self ka ka purpose mo haka let kawan kaya nama ka jing kami akalong punju pi kani ka jingong jaba Michael Carson tiu tingam nang banong hanu ka benta pet bat ni kan mau basi ban bu je kali wa yang Adelbert yang UMLA to seperti not hak bede bat ke tinggi parlok hak sang te po khlai la jingja ke ka ngasu tan ke wi au ngi don ka jong karul ko UMLA ka sarkar na jong karul ki department of fair tenrei ka ba ngabu ka jingkali sei gidi parlok hak boros kata mo Sanga ko memeliru keman banin sngo banin keren banin selok KK ke jing nokam mo lesi minyo banin klim nya perthau minyo tembet bangaru ke bade ke balik boyong mangala cukuran ni kini ki jaka ke ha biru na ka banta ban ailat yaki ban accommodate mo ya ta accommodation ke jongki na makani kan warai ke jing e bobon kilang tadi ke kamram jong sarkar pat ban penbiang ke tegi jaka hak jaka ke badai kam pembelian ya kiru markeki ko ya pembelian wari customer kumdo bakin iwar kuma chua example man tatang ars pa singga dawai bang mi na slong ya bikin na po gohti ke ngi kain ga bailet by one arjar tingka arjar sing lalu by bam by kali dan keki bakai ke bambu banong kalong ba ino kam pembelian mangi scam ada kini ki parlo hogas ki basong dukan halin disingking mo ki badi ki penyak kadi katiet klampep pi lada ki la pembelian cata kacaka ka bak sarkar la bu klampep ki customer ru kinwan hi klampep markin wat ke jing dongkap ndai kata kacaka ka basuk ne ka ba andi ka basitom ndai ka ku arban bu jing kli ya sarkar ru ka ba keep on neglecting yang aku bemeli na ka por ngam so ye tabah ki hard times mo ka hardship problem arises na tangan apa tekting am tibi namar ba nakaliang sarkaru ingi ka kami tu orang di
kam tam yang ada lokal emali baju ko por ngadi opposition mana ngina pitri lang kan amar nga pembeli nadi aduh mentau buat yang sarkar ngadi banyaro an habiro ngadi ban bank ngaban bank ngadi sabar ngadi po sarkar kota ngadi ka kamera pujong aku mabdi klempep kan kan dai ke jing sisai nama kan kan peni ke jing long discipline jongi ko mujak bendriu ke government no kan wan right ka proper administration mo ti lai bahani posti jugi ti kalalong ka lawless state habaro kiliang lai ko mamdon sarkar lai mamdon an baro ngibat ika anya la kakti tenre ngasngo ko jing ya trelang rekat baro dongkam ngimla ban le ben ngimla ban iben ni ki hokos parlok kiri ki dongkam ga jakpo livelihood ke jongki kin chei kin ka bakio kala klenti syaki jaka pudi ban syok ya ban syok na ka bentak jingi mo jongki maki kamai jakpo ki pen kamai pen bagi kurti kadi ka kamram ka sarkar mo banbu ite ki export kumno bakin perkat kumno bakin plan kumno bakin framing policy kumno bakin wanra ikta ki jaka ki babiang bakin chef ini ki parlok kana bakan long ke jemantoi bakan long ke penwit pat ya kaya yang kelai kawan kanum kuno iki hap kuno sarkar bakam don ke jitai lang bolos kata